ইয়াৰ দ্বাৰা জনোৱা হয় যে চৰকাৰ তথা কাউন্সিলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জনোৱা হ'ল যে 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মূল্যৱান বস্তুসমূহ বাহিৰত ওলাবলৈ আদেশ দিয়া হ'ল আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। More than 30 years struggle spent Pinia Arnia Bagel looking back you see Hedung achievement on Tekolong lo Pini that started Jolong le Carbiang Autonomous Council la pen aron saiki atum dak mesen meladak eviction drive non claim bomb lo sila son thak Pini ladak eviction ke claim son thak si non prabjin pen dak BGR long sita me eviction drive bang council pen deng pon ko buni tum ning khedam do sida menon isi itu problem yang kelalo lahai encroachers elake itu direct itu punai lahai ke influx lo lasi Carbiang long kelake itu inglong aso tu ma phansi long le bangke itu ma phansi nang apa nong pi lapen laso long si nono bangke laso influx nang ke bad pika join ne masih ilitum ke ong dung along sita me ilitum dak khaibar imate indigenous atum bangke deprivation si ilitum theglong ilitum jakong majority aja kong pen cenglok ilitum business pen cenglok kapre kalong sita me ilitum ladak dang akai sinang apa frang asom si ilitum theglong lasi lapusona por ke me long jasemet pet neli authority tum phan Carbiang autonomous council phan kachuning dia bangke je ladak jitu pinisar the phangcho long le long ladak alang tum ke dosi tame laki illegal settler lo that means they are illegal migrants lo lasi alang ituma phana bang dak pena bang tharle fraud lo maha paraya bang nane kimam phapha nane rong berong thaku alang tum han kibi thu pulo te la bang influx bang ke ili tum long comment tu neta itum long common elo lasi illegal migrants matela illegal settlers atuma phan dak pen ke tharle lo pulo tang te ili tum ha wara long no hok sita me Carbiang lo ha war long king long bang chak chede tai bisu tuning ring tu adhe bang ke ini tum chini lo tum Carbiang long bang ke ili tum methang mate Carbiang tribe bang ke non ilitum kombom nang kombom percentage bang nang kombom si illegal migrants mate influx pen ke bang kapre ka thai tum si pini bang ke majority da menang ongbom la sona long bang ke non sona war sai ke me pini la dak early tum phana son dak ken ko so si ilitum kapre ka long tung de dak beha adim ke pek pen ke long kapre jitu development ta me alang tum phan ilitum ke provide dun de pen alang ilitum phan dak pen amina long ri jeni tum alang tum phan ke lang select pugali we are not speaking against any communities alang litum non dak bihari buno alang tum bihari si abet to itum kapre ka jati no bang ame thang long hido itum ke dak pen ke dam thai do si laso long me bang ke la ki thai so pan sidang ke panong bidang de to itum thai so si la bang so eviction drive tip pen na me ku che right tip nang ji la pen sar ke thangjo apan sita me alang liki sum hektik lo sum hektik pen bisa me pinya alang ya kemang isi ki chun lo ke bang jiar ni bang la person non tribal satu makan bang ke chumuli sita me long leki tu dari laso media ke dalam continue ni lapen laso thak sinon BGR lo sita me eviction drive tajin pen dokor ko ning kedam lapen do vek nang ji kali kulo tang te rata sentiment bang nang party bom lo jhala tak jong si eviction drive lo kulo tang te hala tang jitu illegal settlers so pan Carbiang long bang no ka teng patak si long de ni asing ni lo so media ni ka chuni
Kumar panon ang litum ka. Just met sarti pangjo long le along bangke lake alang legally si bang court pen si alang li case che dan men si alang hai lo kasi la so long kar jab dun tipo bangke hok lo tim kham phang song do lo ka che song ke bang benangar ni ben men che song bo mo si tami la so long ke pachun dat ajak kong lake kar biang lo ko ma song skul ke ja pon tum CM sar alang li jong si arjab thip the la pen alang li jong si la son ang thin che pat the dut pen plan clip ko ta ni la son aki chuni li tum thek long le kasi sa semet pen itu kar bilu char dia song pen CM sar pan suri suri ani lo la pen inter alang li tum tim kana kiru bilo la pen la son tha taxi li tum non BGR sami alang li pan ningi che do che ala tak sami immediate pen alang li som je ni DITV घर तुर दिया सरकार ने दिया किसी ने दिया है तो वजी माटी का तो काले नहीं है माटी का काले तो हम लोग को जल गया लेकिन तो वजी पता सन का है लोग मियाटी पता तो सन का है सरकार उस पर विचार कीजिए विचार करके सरकार उस कीजिए सरकार जब हम लोग घर तुरा है सरकारी 80 वर्ष ये सरकारी माटी नहीं है क्योंकि सरकार का अधिकार है घर तुरने के लिए पब्लिक का माटी है सरकार का माटी नहीं है सरकार बहुत अन्याय किया है ये पब्लिक का माटी है सरकारी माटी रहने से वोट तुरने से सरकार बन ले सकता रहा लेकिन